барномаи навбатии Тоҷикистон хонаи умеди мо бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент тақдиматон мешавад. ин навбат низ барномаи мо аз ҳудуди ҷамоати деҳоти Саразм, деҳаи Шӯрнова манзуратон хоҳад шуд. деҳаи Шӯрноваи ҷамоати деҳоти Саразм дорои 5853 нафар аҳолӣ мебошад ки 935 хоҷагиро дар бар мегиранд. дар муддати 30 соли истиқлолият дар ин деҳа дар ҳама гуна соҳаҳо пешравӣ ба назар мерасад. мо бо мақсади ошноӣ пайдо кардан бо дастовардҳои мардуми ин деҳа дар даврони истиқлолияти кишвари азизамон ба ин ҷо ташриф оварда нахуст аз бозорчае ки дар ин ҷо фаъолият мекунад дидан кардем. зимни боздид ба мо маълум гардид ки ин бозорча дорои 2 чойхона, 8 дӯкон ба ҳаҷми 420 метри мурабба, растаҳои савдо, хизматрасониҳои бонкӣ буда 66% заминро дар бар мегирад ки муддати 13 сол ин ҷониб фаъолият дорад. доир ба бурду бохти фаъолияти ин бозор бо роҳбари он соҳибкор Тӯраёров Эгамбердӣ ҳамсӯҳбат шудем. 2008-yildan beri ishlab kelaman. Mana shu bozorimizning obodonchiligiga kamroq bo'lsa ham o'zimizning hissamizni qo'shib kelyapmiz. Qo'limizdan kelguncha yurtimiz tinchligi uchun Xudoga shukr qilamiz. Prezident bobomizga rahmat. Sog'lik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, salomat bo'laylik hammamiz. Hamin bozori shuma chand sol bo'z faoliyat mekunadi? Bozor 2008 shu bozorda olganmiz, shundan beri faoliyat yuritamiz. Chand nafar savdo mekunadi yak vaqtda? Bozorda 10 dan ziyod pırlavkada savdo qiluvchilar bor. 5-6 kishi qassobimiz bor. 2 ta choyxonamiz bor. Qolganlar dehqon keladi, ketadi. Az soli 2008 boz in bozor kor mekunadi? Az soli 2008. Dar hamin muddat chi tag'irotlar shud bozori shuma bilan? Chand do'kon dosht? Hozir chanda do'kon doradi? Avval 4 ta do'kon bor edi. Bizlar bo'lgan vaqtimizda 2 ta edi. Undan keyin 4 ta bo'ldi. Shu olgan yilimiz 4 ta bo'ldi. Hozirgi manatda 8 ta do'kon ishlaydi. Oyanda bir chi naqshaga boradi shuma? Xudo xolasa yana oyanda kelajakda mana yangi algilarda niyatimiz bor. Yangi yoshlardan Xudo xolasa ishli qilib, ishli bilan ta'minlab, yangi magazinlar qurib berish niyatidamiz. 30 soli istiqloliyat bilan dehi shuma bir chi tag'irot shud? Fikri shuma darbораи istiqloliyat Tojikiston chist? Juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Yo'llar yaxshi bo'lyapti. Mana qishloqimizda suv yo'q edi, suv olib keldik, Xudoga behisob shukr. Qancha davlatimizdan yordam bo'lyapti, qancha xalqdan yordam bo'lyapti. Mana 2018-yil yangi maktab qurib berdik, Xudoga shukr. Mana bolalar qarib 360 nafarma o'quvchi bor. Mana shu yerda hamma dimog'i chog' yangi maktabdan, xalqimiz millatdor. Yoshlarimiz Rossiyalarga yaxshi borib kelyapti. Rivojlanish yaxshi, Xudoga shukr. бояд тазаккур дод ки ин бозорча ҳафтаи 2 маротиба дари худро барои харидорону фурӯшандагон боз намуда ҷиҳати дастрасии мардум ба маҳсулотҳои ниёзи ҳаррӯзаашон шароит фароҳам намуда мушкилотҳояшонро дар ин бобат ҳал мекунад. баъд аз боздид аз ин бозорча мо ба муассисаи миёнаи таълимии рақами 16 ин деҳа рафтем то бо шарту шароити таълиму тарбия дар ин муассиса ошно бигардем. дар ин ҷо ба мо иттилоъ доданд ки ин муассиса дорои 15 синфхона, 2 ҳуҷраи фаннӣ ва китобхона мебошад ки дар китобхонаи он беш аз 5000 адад китобҳои таълимиву дарсӣ дастраси хонандагон мебошад. дар соли хониши 2020-2021 дар ин ҷо 709 нафар хонанда дар 2 баст таҳсил намуданд ки ба онҳо 65 нафар омӯзгорони варзида таълиму тарбият доданд. бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон барои боз ҳам беҳтар намудани шароити таълиму тарбия дар ин муассиса сарвари он дар ҳамкорӣ бо омӯзгорон як кабинетро бо тамоми лавозимотҳояш сохта ба истифода доданд. Mən Usanov Rahbar Tureyevich, direktori müəssisəyi təhsilat miyonayi ümumi rəqəmi 16 dehəyi Şornova məbuşam. Mənim məktəbim ma hazır
پیمانشداست حاضر سال 2021-22 تیار کردیم. تأسیس مکتبتون چند سال شد؟ کی باز فعالیت کرد این مکتب؟ این مکتب کهنه مکتب اینجا کهنه مکتب 1950 این توسعه شدگی تأسیس شده بنا شدگی حاضر فعالیت شد. من این کارپس نو 2006 از طرفی تشکیلات نیسیفت ما با من 8 صنفانه ساخته دادگی فعالیت کردیم اینجا. خب لطفاً بگید که اشتراک خواننده های شما در آزمون های شهری ولایت جمهوری چگونه است؟ از مؤسسه ما المپیادای نهایی ولایت جمهوری فعال اشتراک کرده است. جای نامایان گرفته است. پرزیدنت ما محترم ایمان رحمان ساحه معرفه توجه زیاد کرده ایستاده است. ما آموزگاران پیوسته دستگیری میکنیم. مینداره باید میکنیم. 30 سال استقلالیت به دهی شما به چه نویگری ها شد؟ استقلالیتی نو به من دهی ما کارپسی نو 2019 به جدا کردیم. من حاضر 12 صنفانه فعالیت کرده مکتبی نو به دهی ما انچه آباد شد. حاضر مثلا دهی ما پوان همه سواد پرود شدگی پیشروی بسیار همه آبادی قشلاق نقصاست. سلام علیکم. اساس جامعه سالم را اویله سالم تشکیل می‌دهد. اساس مستحکم گردانیدن پایه دولتداری از جامعه سالم سرچشمه می‌گیرد. در این دهه اویله‌های سربلند و موفق و خوشبخت کم نیستند. یکی از این اویله‌ها اویله رسولوف محمدقل میباشد. ما با مقصد آگاهی پیدا کردن از کار و فعالیت اعضایان این اویله و برد و باختشان در پیشبرد زندگی اویلوی وارد منزلشان شده با هر یکی از آنها صحبت کردیم. من رسول محمدقل 1962 yıl tug'ilganman. Yashashim yaxshi. 1980 yıl uylanganman. Mana kampir yaxshi, hammasi sog' salomat bolalari. 3 ta o'g'il bor, 2 ta qiz bor, 5 nafar farzand. Farzandlar chikor qildi. Farzandlar 2 tasi Rossiyada, buyog'i uyli joyli bo'lgan, yashab yaxshi, kam emas, Xudoga shukr. Dunyo tinch, sog' salomatman. Ota enam kelin qildi. Ota ena yaxshi edi, o'zlari kelin qilib o'zlari nima qildi. شما gapiga kirganmiz ammo. Nima deganman? شما انتخاب همون پدر و مادرتون پشیمان نمی؟ Ne? Pushaymon ne? Yaxshi yuribmiz, aytganini qiladi bolalar, sog' وقت از اونی که همه اویلی شما به یکم مشکلی پیدا میشد، یکم پرابلم پیدا میشد، شما چه خیلی حل میکنید همینا؟ یکم مرتبه شما پشت این پرابلم رو جنجال کردگی مویلی؟ نه جنجال yo'q bizlarda, hammasi yaxshi. یکم بر جنجال نکردید. مناسبتی شما امروز کلیناتون که چه خیلی؟ کلیناتون که چه؟ Kelinlarim yaxshi hammasi. Aytganini qiladi. Buni qayinlarning aytganlarini qiladi. Yaxshi hammasi. شما زندگی را تجربی زیاد دارید. بسیار سال زندگی کردید، اومدید مسئله اویله داره خوب میفهمید. لطفاً گویید که مرد چگونه زن دوست می‌دارد. یک زن باید چخیل باشد، چخیل زن باشد که مرد همیشه باید دوست داشته باشد. Hay ayollar yaxshi ayol yaxshi deyil ki. Hammasi yaxshi. Aytganlar qiladi, yomon emas hamma. Kelinlar ham boshqa. همین جامعه ما با جداشوی اویله ها زیاد به چشم میرسد. اویله های جوان تیز از هم جدا میشن. میگن اویله ها هست. فکر شما در این باره چی سبب جداشوی اویله های جوان در چیست؟ فکر شخصی شما چی در این باره؟ برای چه اویله ها هم جدا میشن؟ اویله ها o'zlari kelishmagandan buzilibdi, boshqa nima? Ota-ena yaxshi Ota-ena tarbiya yaxshi bermaganda. Bizlarki undacha gap yo'q bizlarda. Yaxshi. مناسبت شما امروز خداهاتون که چه خیلی؟ خدا که چه خیلی مناسبت؟ خداlar ham yaxshi, hammasi yaxshi. Amin Allah. Men Suvanova Muxon 1962 yil tug'ilganman. 80-yil xo'jayim bilan turmush qurganman. Yashash sharoitlarimiz yaxshi, oilamiz tinch totuv. Bilan marta urush janjal bo'lmagan, tinchlik. 3 ta o'g'il, 2 ta qizim bor. Qizlarim oilador, yaxshi oilalar. Ularga tushgan kelinlarim yaxshi, ullarim ham bari. 2 tasi Rossiyada, kattasi yaxshi.
Kudalar bilan mattan oqamchi, qizoqan kudalar bilan kelinaganlar bilan ham munosabatlarimiz yaxshi. Bilan matta urush bo'lmagan. Oilamdan tinch. Nevaralar Xudoga shukr bor, kam emasmiz. Xolajon, hamma xushtomanu kelinokti nagz murosa kardan nametonad. امروز مناسبت شما کلینو که چهر وقت از اونه که یگان کار کلینتون میفرمایید این کار کن میگید اگر همون کار درست کرده نتوند خوب انجام داده نتوند شما چخیل وقتی مناسبت میکنید ها o kelinler hürmetimizi hocayına koyalım çayga koyadı yaxşı münasebetler hürmetimizi kılardı bizlerim şular için hareket kılıp yaxşı münasebette yaşayımız yaxşı biram mertte kelinler uruş janjal bu bizlerden nariza bo'lgan yo'q bizlar ham bularga bo'lganimiz yo'q bilmayman oilamiz tinch yaxshi xolajon imroz oila shuma tinch oila xushbaxt oila obod همین زندگی دورای گذشته با یگان مشکل‌ها بودن کمبودی‌ها بودن oila shuma با oilada oldingi qimmatchilik yillarda analar o'zgargan palla hayotda bo'lgan lekin Hocayım bilan bela kurashib, yaxshi qilganmiz. Boriga qanoat qilib, topsak yeganmiz. Mana ishlarimiz shu bog'dorchilik toq bor, shuni ishlatadi. Qaraymiz shu bola-chaqalar bilan chiqib kurashib, yashab, tinch tortib yashab kelyapmiz. Bilan mattar anav bo'lganimiz yo'q hayotda. Maslahat berganmiz bolalarga. Shu tinch tortib, shu ro'zg'orda nima bo'lsa qanoat qilib uyda kamchilikga xo'jayinining hurmatini ota qaynotangning ota enangning hurmatini qilib yashay yengib ketadi oilalar shuni bila shuncha kurashsa kurashmaganlikdan mumkin bir anavdan kamchiliklar bo'layotgandir. Xolajon shuma oilahoy javon ba chi maslahat metid? Masalan, misli shuma یک oila xushbaxt bo'lsan. برای همین خوشبخت شدنشون باید oilahoy javon chikor kunad? Yosh oilalarga tinch yashasin, o'sha turmush qurgandan keyin qaynotangning xo'jayinning aytganlarini qilsin. Yaxshi munosabatda bo'lsin shu oilaga. Shu yaxshi munosabatda bo'lsa hamma narsani yengib chiqadi hayotda. Men 1988-yil Rasululloh Sunnatulloh Muhammad Qulovich 2006-yil maktab bitirganmiz. 2008-yil mana shu oila qurganmiz. 11-12 yil bo'lyapti mana shu oila qurganimizga. Mana shu o'g'illarimiz bor. Mana shular yaxshi. Mana Tojikistonimiz juda yaxshi. Mana ota-onamiz vaqtimizga omon, sog' salomatmiz. Hech bir janjal urush bizda ham oilada bo'lmagan. Mana shunday bo'la bersin. Mana shu ota-onam vaqtimizga omon bo'lsin. Mana shu ota-onam hamma vaqt aytganini bizlar qilamiz, yo'q demaymiz. Ota-onam aytgan so'zlarni bajaramiz. Bizlar hech kam bo'lganimiz yo'q. Ular ham yaxshi bo'lsin, vaqtimizga omon bo'lsin. sog' salomat yursin. از بس که دهه شورنوی جماعت دهاتی سرزم یکی از دهه‌های سراحالی ترین در حدود این جماعت به حساب می رود، در اینجا دو مؤسسه میانه تعلیمی فعالیت می کند. یکی دیگر از این مؤسسه مؤسسه رقم 106 می باشد. این مؤسسه دارای 10 صنفخانه، کتابخانه، آشخانه و دیگر شرایط‌های ضروری برای تعلیم و تربیت می باشد. در سال خوانش 2020-2021 411 نفر خواننده تحصیل کردند که با آنها 32 نفر آموزگاران تعلیم و تربیت دادند. برای آبادی این دهه در قطار مردان بانوان نیز فعال هستند. یکی از آنها صاحب کارزن مجید و اینابت می باشند که مدت 30 سال می شود به صاحبکاری مشغول بوده. امروز برای بهبود بخشیدن خدمترسانی به مردم مغازه مالهای آمیخته را ساخته به استفاده دادند. من مجید و اینابت 30 yillardan beri sahobkorlik qilaman. Mana nimalarda issamni qo'shaman bir joylarda, bir obod joylarga, mana maktabga. Mana yo'l sozlaymiz, yo'lga mehmon kelganlarda yordam qilamiz, mana nimalarga, selsovitga, beva nimalarga darmonda aniga qilamiz, yordam qilamiz. Xo'lar, این مغازه‌تون رو کی ساختید شما؟ من 2015 سال ساختید. سرگرم. خب اینجا مغازه
боло мағоза поима шумо чӣ кор кардани ошёнаи якумаш? Унҷо баям ягон вай месохтани. Маркази савдо? Маркази савдо месохтани. Шумо ба савдогаро чӣ маслиҳат метиҳед? То ин ки мисли шумо шаванд, масалан оянда савдошон нақс шавад, корашон нақс шавад, чӣ маслиҳат метиҳед? Чӣ кор кунанд? Акун тур кор карам дар кор. Чӣ ният кара акун худо пурсад, худо мерасонад, да? Акун нияти нек бошад, а? На, нияти не бошад, бо чӣ амин талобат ба чӣ дар кор? Вай, чӣ дар кор ҳамуна амин магазин мешиним. Омада як одам омада як чизи майда ка мепурсад. Ҳамуна оварда нависта мемона, мардум чӣ пурсид аст? Ҳамуна оварда мемона. талаботи мардума қонеъ кардан чӣ дар кор ки ҳамина овардан лайда якун овардам тамин кардан ҳамун магазин ёф шуданаш дар кор. бале холаҷон 30 соли истиқлолият ба масалан деҳи шумо ба чӣ навигариҳо шуд? фикри шумо дар бораи истиқлолият деҳаи худомо ба вай мана мактаби нав сохтем, мардум сохтан, ҳашар сохтан, да? Мактаб сохтам мана вай калом мана бинои манам калом манам 30 соли истиқлолият шуд. Истиқлолият ба мани мана сама мана камтар бошдам хуш кардам. Президент рафтмат мо ба ҳама қадар дастгирӣ кардагем, ҳама қадар моҳом ба ҳама ҷо имконият кара додагишон ба раҳмат. Ама чикор кунем кара метонем, да? Бале, зиндагӣ пеш кара метонем. Чӣ дастамои ҷо вай кунем мерасад. Худо ба шукр ҳамин ҳамаш ба ҳамин президент ба раҳмат. ҳамчунин дар деҳаи Шӯрнова маркази саломатӣ фаъолият дорад. ин марказ дорои 3 ҳуҷраи корӣ ва 11 нафар корманд мебошад ки ҳамарӯза ба мардуми ин деҳа хизмат расонида барои беҳбудии саломатии мардум ёрии аввалияи худро мерасонанд. чӣ тавре мову шумо мушоҳида кардем дар қатори дигар гӯшаву канори тоҷикистони азизамон дар деҳаи Шӯрнова низ дар муддати 30 соли истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон бисёре аз корҳои ободониву созандагӣ ба роҳ монда шудааст. мо дар роҳи бунёдкориву гулгулшукуфоии диёрашон ба мардуми ин деҳа барору муваффақият таманно менамоем. ин буд барномаи навбатии тоҷикистон хонаи умеди мо аз ҳудуди ҷамоати деҳоти саразм деҳаи Шӯрнова. боздиди мо аз ин ҷамоат идома дорад.